Good morning, church. How are we doing this morning? If you're feeling good, go ahead and give me a wave this morning. Praise the Lord that you have made it to the house of the Lord this morning. Are you excited to give God the praise and glory that He deserves? If you are excited, say, I'm ready to give God glory. Amen. Psalms 47 verse 1 and 2 says, oh, clap your hands, all you peoples. Shout to God with the voice of triumph, for the Lord Most High is awesome. He is a great King over all the earth. Amen. Do you believe you serve an awesome God? Yes. I don't think you believe that you serve an awesome God. You believe you serve an awesome God? We are going to sing this morning, and as we sing our pre-service song, let us rise to our feet. Tato tulai na matai na tato sami na nene taya. Amen.
unto you this morning, Lord God, ready to give you the glory and the praise, Lord Jesus. With every part of our being, God, holding nothing back, God, we want to give you the praise and the worship that you deserve, Jesus. Father, we pray that you would be amongst our service this morning. Lead our service from the beginning to the end, God. Holy Spirit, we are nothing without you, Father. And so we're praying, Lord God, that you would be in our midst, Lord Jesus. Father, we pray against any distractions that would turn us away from you, Lord God, this morning, Lord Jesus. We love you so much, God. We thank you, Lord Jesus, for your unconditional love towards us, God. And it is that love, God, that we are here today, Lord Jesus. Father, we love you and we praise you. May you inhabit the praises of your people this morning, Lord God, as we come in reverence of your Holy Spirit. And in your precious mighty name, we sing, hallelujah, hallelujah, Jesus. Amen.
Oh,
You may be seated in the presence of God. Macho te vi oele tu. Kawai te tau ia te oele o lava vi inga le tu. Macho te whafo ia tu ia te oele vi inga o le whananu o le whaftai le tu. Kawana lese me oele tu. E whai fuma le nei maftau. Kawa macho whaftai atu le nei aso le tu. Se aso fo se avano fo le tu. Ma fai o na ulu whale e lau whanau ma lau lotu le nei tae au I lau I wholo mamma. O mātu o mai le tua e tāpua I atu I a te oe le ananga ma le whanau. O mātu o mai e sa ili oe ma lau whina ma lau le tua. O mātu o mai le tua e a matu I a te oe le vihinga. Awa mātu wawa ai I le amataino le nei tau sanga se o mai foi le nei masina fō o mātu o ia le tua. Whaftai I lau whamaoni. Whaftai I lau whamaoni le atua I lau tau sima manuia I mātou tai tōtasi. Whaftai I lau whamaoni le atua I au wholawholanga le atua. Te le atu lafo ina I mātou e te whātasi mai mātou se o lawe le aso I matai. Whaftai au au mātou la mona ina lo whātasi mai le mea nei le atua. Whaftai ta maa wae e ui lava le atua e iei temi mātou te whamaoni ai, iei temi mātou te le whamaoni ai. Ai le sui ai lau whamaoni le atua. E le sui ai lau le lei. E le sui ai lau alofa mo I mātou te maa. Ma le nei tai au mātou te whapea atua I le atua e whawhetai. Mā lo le pule, mā lo lava le pule whasoa le atua. E ola ma le malosi wa mātou mawaina fo I le nei aso fōu le atua. Whaftai, lo whamalo longa le tino ai sili ai le ananga le atua. Whaftai le ea lo mātou mana vaika le atua I le aso ma le aso. Whaftai ta mā. Mātou mea ai atusa ma le aso le atua o mea inu so se mea lava le atua wa mātou I loa. Ua lava matotoe lofo ai mo mātou le atua. E le ai se me tasi e mātiti mai mātou. A wao whai oe mo mātou leo māmo. Le ngata I leo lo puinga ma lo tau singa manuia I mātou le atua leo mātou. Wa ai atu le mei tai au whaatai le atua. Le ai se tala vale whapoko le nai o mātou loto. Wa nao le alango le fia ma le oli. Awai whamaoni lava oe le atu pulanga ma le atu pulanga le atu. Whaftai le atua I loa lofa tu noa. Whaftai loa lofa muti male le atua e fōu I tai auma. Te ngata I lea ta male nei aso o le whamana tuina le atua lo ma liu ma le tongi ola le sa mia moi mātou. Loa lofa sili lea moi mātou. Loa lofa lava lea na whaari tino ina I lea o ina mai loa lo pelo Jesu Keriso. E whai masui moi mātou, te talo le atua nei tai au. Awa nei mātou manatu mamai ai. Awa foi nei mātou manatu whātau waa le atua I le nei tau hanga sili. Ua maua I mātou le ola I whamarau. Ka mangalo ina I o mātou a masala. Le foi mo mātou maua le file mu mai o tosa. Ua tau ami o tolu ina I mātou o no oi Jesu Keriso. Le foi ua whale leia le mātou mawhelo ai ma oe tama. O le tau langa e tasi ai ahu. I le lava ni upu le atue whamatala I nai le anana whaatai. E ai foi se me ma whai o na mātou whaia e toe totongi atu ai le nei ai ta lapu te le atu. Ai ua pau lea tama. O le o foi na ato mātou tangata ato atoa I a te oe le atu. O le tatalo lava lea tama. Iau ngāle nei e kālesia. Mo oe malofina. Ia mū le tauranga lo e kālesia. Ia manongi ia papa ia ina le atua. Ia mālia le atua I o mumatata. O ngā ina pei mātou tama a wāle whatanu ino le kolo inga silisili. O le o atu e whai nu uma maso o papa tiso atu le swafo le tama. E alo ma le anganga pa ia le atua e. Ia whaamu mū pēa le atua lau malau pa ia malau whasuna mangai totoro a mātou loto. A wane ngalo ia mātou le mission na we tuina mai le atua.
Ia tele ni ananga e manu maro ina mo oe le tua. Alo fo i le tua ia whamanu pia mai le nei aso i lau no lotu le tua. Anga le lei le tua i a inga te tasi tama. Anga le lei ngā luenga. Tiu te mawhaiwa peo na masani e le tua le mātou te talo le tua. Ia whamanu pia le tua i mea uma nātou te whai. Ia anga le lei le tua ia whamanatu tama. E tā ua o le whamua mua oi mea uma tama. Whamua mua oi to tonu a mātou a inga. Whamua mua oi to tonu a mātou ngā ruenga. Aua onga so se mea mātou te whai a lea tua. Ia whamua mua la oi mea uma. Ona mātou manui ai lea tama. Le ngata i lea lea tua ia ola matupu le upu i to tonu e mātou. A bea mātou ni tangata e mata tau moni ia te oi. Tangata e tū mau ia te oi lea tua. Tangata e whamano losi a wawa mātou lava ai atu lea tua. Walata lata lava loto e fio mai. Talo le atua ia whamao sia i mātou. Ia whātupu tele hina le whātua tua. Ia mausa li o mātou o langa i lumo le whāpai o la upu le atua. Awa le upu lava lea tamao lo iai le ola o lo iai le mana o lo iai le manuia le atua. Moi mātou malawa tama ia mea mātou tangata e lena o le whalongolomo. Ia mātou usiustai, ia mātou ana tama. E peo na e Whamania iai mātou lea tua. Ai ai foi se mana oma whapitoa ta māua mātou tuina atu iau a aolofa lea tua. Ma le whātua tua tele ia te oi Jesu Keriso. O lo iai le pule i le langi ma le lalolani Jesu Keriso e. Wa mātou ta talo. Ie whamania ina o mātou mana oma e tusa malofina nga. Ie whawheloa i lea tua e tusa malofina ngalo tama. So se tasi fo i le tua e mana o mia lo whamalo loma i le neitai a. O le mātou ta talo le tua. Ie whamalo lo atu le smapa silio Jesu Keriso. O whanama lava o mātou malo lo ai le tua. O le mātou whātua tua telele ia te oi Jesu. Ua nao oi lava e mawhai o nei whamalo loma i ai mātou. E ngata i lea ta mana tua ina fo i le tinata i tai a Marlene i le neitai ao. Wa mātou tuina atu ia te oi Jesu Keriso. O oi lava o lo iai le pule e uma. Wa mātou ta talo atu tamai le nalava mana le swapo Jesu Keriso. Ie pa iane pa ifo le atua i le mea o ta oto ai lo ta wauna le neitai ao. Ie wha malo lo ia te ia. Wha popo se malo si fo. Ia maua le loto tele. Maua le ono sai. Maua le wha pale pale. Ia tue wha malo sio ia le tua. I le manolo a ngama pa ia. Ia vea lo file mu le tua. Leo ina ilo na loto malona mawhawhau. Leo lo wha pole ina ilo na loto. Wa mato te talo. I le swapo Jesu Keriso. Ia wha sa loto ino ia le neitai au. Ia wha tumu ino ia le tua i lau oli le tua. Tai meisi o lo awhio anga tama. Paolo macho i lo le tua a wha tasi mai oe mai macho. Ua lava na le tua. E ngata ia te ia o so se tasi lava le tua mana o mia lo whamalo ronga le tua. E anga le lei ma whamantia ma whamalo lo ia te ia le neitai au. Tano le tua i anga le neita mai, tono ne ka le sio e sila fia fo le whamoe moe le tua. Tele o teimi o mātou nau lava i me fia mana na o ai mātou. Ai ngalo i ai mātou o le fesili atu, fea o i ai lo fina ngalo le tua. E neitai awa mātou ta tano le tua, whaia lava lo fina ngalo e leo mātou loto. Tai oe pule oe le tua. Whaingo le nei whamoe moe tama. O uma le malosi o tangata. Uma le poto tangata. A o mātou whālango. Lango atu ia te oe le atua soi kua. Ia whaia lau fina ngalo a whaia lau fina ngalo lava lea. E tū le malu i le. Le ele nei le atua wa mātou tani tono ina. I le ai se tasi e mawhai ona se uolo fina ngalo. A le mātou talo nā le atua. Anue mai lava oe le atua. E ala o meti fina ngalo iai, o le a mātou sustai, o le a mātou muli iai le atua. Ai e whamania le atua i lawa i ka le sia le atua. Anga leifo i oe le atua i le nei asu mana mātou sauringa. Lo whamanianga lo whaunga i lungo le worship team a wene mawai.
Whamatia iai lātou. Le whātā ina pēr le nei ngā wenga le atua le taitainga. Lau lotu e ala le peske senga maminga le atua. Ia whamu pēr le tāleni le atua. Ia mata ala pēr le atua au ngā rue mai foi le whini. Tama whai e wha se se ma wha le anga le atua. Ai atu mauma te patau lai a te o Yesu Keriso. O oe lava e te whaatoto eina lo mātou whaatoto. Whamambia foi oe le atua e lau notu ne aso. Se taini mātou te whaalongo lomo i lau upu le atua. O le tatalo i alu ma le mana. Nā tia le tangata whatau haa. Ai a nganga pa ia. Ngā lue mai oe. A kulaina matau loto. Ia mātou matuai lo ai oe ma lo fina ngalo. E ala i lau a fionga pa ia le atua. Ia whātawa ina i o mātou loto la upu le atua. Au au lo upu lo iai le ola le atua. Ia whamanwia mai lo e ka le sia ne aso le atua. Tālo le atua au ma mea toe ne aso le mātou tāpua inga i a te oe. Au a lava nei whaia se mea mor mātou vi inga le atua. Ai a whaia lava mo oe le atua. Ia i a te oe le vi inga. Nei maso umatama. Nanga le lei foi le atua e nisi o asiasi mai foi nei aso. Nisi foi o lo fou lato mata mai foi nei tae au lungo le ea le atua. Ia ngā lue atu le mana o lua nganga pa ia. Whai a pēr ngā ruenga lilo o nā oe lava nganga pa ia te ngā lue ai le atua. Ia whamanbia iai lato le nei aso. Na mātou te talo le atua. Mātou lenga lewa mātou whai a mare whātua atua. Tele lava i a te oe Yesu Keriso. Ko mātou o le maa watuai. Amene, amene, amene. Mai salo wati o le It's good to be in the house of the Lord. Say amen. Amen. To all almost have no tato te mahu te nei tai au. Yeah. Watu e whiunga ti ako no nei tai au. Israel te au o tato sa ringo tato fua e ki aso. Pio na masa ni ai o asa ia e tere lava o taimi sa kautu e ka fui au le por e ngalo lava ia te au le asa mo kua pane ngalo i tato le asa mo kua o mana whātula mai no le aso lava le whapito mo tato mission tato mission Sunday o sa mo kua malava ia pio na tō whaafonga furi asa lefto o mātu le sa ringa la fia tō whanongo lomo e fule missionara tato Elvina te ono e lona mori mau foi le mea o ngā lue nei taimi ia. A taile atua o iei se o tātou, se sui o tātou tu malo. Ai mese o tama whanau sa mo o ngā whai o nā langa ina wana loto e alwatu i nuku mamao. Ia wale whaatau ino le poro i kasi sui o Yesu. Karu kuki lava. E ei tātou mai enai whai. A le o tātou. Ai leo i ei tātou ma whai a samsa whai a te ala i tātou fua. Whātai atu ia o tō uma lava o lo whamaoni pē i lea whai i a sa mua i le whai missions. Ai nā o se toi whamanatu atu i tātou e kāresia. Tātou whai a mea o i eile whatua le atua. Tā aua i le atua o le missions. Ai se ame tā aua i mission. Nā mo la tō leo o whaile ngā wenga whita o le tāla ina o tāla le. After ile atua ia i tātou le tō telo tātou ia sa tele a taimi tātou te o mai mo au lātou ia i le mo wai o ngā rue pēr i nua mamao i le tāla ino o tāla whei ia la ngāre ka le sia nei aso nā o se toi whamanatu o tū lava i me tua i follow missions i lo whapē te awe se tupe te le o le alawa se mea mawhaina e whai ia e whai ma lo roto malie ma lo tantonuma whamanuia lava le tua i a te oe. E se mai lau sfurumai, e se mai lau general giving, ai a whai so for I to make one tato missions in Netael. Those of you online, there should be a link that you can click on to give. Thank you for partnering with us. Whātaiatu ia o tō umalava. O whaina fuai mai luma lea i ama leilea tua ma whakatiatu ia te oe. Whamanuia fwoi tātou e kāle si Netael lau fuai. E ama leilea tua ma whakatiatu ia te Netael. O lea tui nātu nā noa lea. E whiunga ti a kono. Tai mati na te saunia se tau mō le tātou fuai Netael. Oi lawa le tua me mato para 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 de oi con oro con el so ma
Mato whaktai tele ia toi. Ono mea ua te wā i toi no te wai mai. Mai lau vai lau o onga ma tatua ma tua ia. Te pā ia se wā sia le wā. Pamanuia le lato te wā i. Pamanuia le lato te wā i. Ai mai se lau pamano rongo. Sia tu mau ia tu la. Mato mantua ko i numa na ona. E iniso lau e kale sia wā i mai. Ke iairo wanga le le. Mai se o onga e kale sia. Ona pamamoe o Loina e o ngā hoa ia i nā tō. Ai āra o pāmano roma mga rueka o tēnā iai o o. Mātou kāro lea, mātou o leka o mā. E ala, wako i Keriso o mātou riki o manu pāo. God bless you as you give this name. good, church? God is good, church. All the time. All the time. God is good. It's all the time.
aso. Tato au ia nei masina fo October say man. Mai ngai loa. Mai le na fo tau sama le lua fe lua skulu ia. Le oso mai fo nei fa ma. Le nisi sama na tia ai loa. Ai le a fio mai loa Yesu ngate. Ia ai la mai kule au la vale tua. Au la vale ta ia ta no fo sa uni. Au ai ta tu le loa le aso mai tu la. Peto a fio mai Yesu ai fa tai le tua. Tato au lia mai nei fu masina o topa, ia to i lua lava nei masina. Ona uma foi eu me tau samu ai fatai le tua i lana tau singa manuia. Le olo wa mai atu o manuia pel tato e kale si le pule rofo le tua. Ia o le ima fa fo i le tua. E ngata i lea fapitos fatalofa. I se wo o mawhaina se si mai foi nei aso midway la mea te fatasko. Pai ein tātou mafuta fo nei aso, ia awa le tātou tāpua inga i le atua le tātou whaitaulanga whaatasi, ia tali tonu lava lau loto e le whafua se ilo a se singa, ao se hawa noa ua whai e le atua, ia e mawhain tātou mafuta i nei aso, ma awe le tātou taulanga i le atua, le tatalo ia mul tātou taulanga nei aso, ia tali aina i le atua, e tusa malona fina ngalo le ngata i lea whaaftai foi o lo tātou mafuta, ia ma le sunga foi le ao mai o le tātou e Kalesia, Moreno Valley, ia whaaftai le atua o se Avanoa, ia e tusa lava e tuatua ngia lava i mea whaale ainga, ia ai peo Avanoa i e mwhain tātou mafuta whaatasi, ia o le talo i le atua ia whamanuia le atua ia o tō uma lava le ngata i lea, ia o tātou isi, e taulo o e wawa ai atuloa ua o mai whaatolu whaafaa o tō. E ka ulo o kula ainga le Kalesia nei, amen. O le toe wo o tō, ia o le family a le atua, say amen. Ia e whaaftai atua ia o tō malava, o le upumoni lava, ia e o filfilinga malava. E pule lava tanga tō i le mea o iai, ia e whaaftai. Ia ua tō manatu mai fo i le atua malona fina ngalo, ia mwhain tātou whai sau ninga i le nei aso. Greetings in the mighty name of Jesus to all of our Midway family and friends. Thank you for being here this morning. Thank you for making yourselves available for our morning service this morning. Praise God for His blessings, His guidance, and His protection, and especially for leading us to this new month in this year, 2022. Who knew that we would reach this 10th month? 2 more months and this year's over. And so it's rather more reason for us to be thankful for God's grace, for God's love, for God's mercies that we have made it this far. Say amen. So to Him be all the glory and honor. Those of you who are visiting for the first time, we want to welcome you in the name of Jesus. Thank you for choosing to be with our family this morning. We pray God's blessing over you this morning. We also want to greet our online audience as well. Fatalo fatu. Ila tato umom fayo na mai mo mai lunga tato live stream il nei aso. Ya nga leile atua. Mafaman wia atu ya te oil nei aso. Ya e ale le au nango le ne e Kalesia ai silsili ai i le whaalonglonga i le upo le atua. Say amen. Hai taltonu ia o le atato wole le upo le atua le nei tai au. Pe ona iai le tato theme in nei tau sanga, be doers of the word. Ia vea tato matangata ana le upo le atua. Ia o leo lo whaawau ai pel tato series in nei tai au i le tusia Iakopo. Iakopo lona mta upe wha. Whai o ia te oilo tuspaia ma na ia le tato sue whaatasi iai. Tātou whai tau mai le whai upa e ono, se o le whai upa sfulu, o i leo o ai le whaasolongo le tātou series i le nei tai au. Ia kopo lona mtau pe wha, lona whai upa e ono, se o le whai upa sfulu. James chapter 4 verses 6 through 10. We are continuing our series this morning based on our theme for the year, be doers of the word of God. So James chapter 4, verse 6 through 10. I'd like for us to read it in our Samoan Bibles first, and then we'll read it in our English translation here, New King James Version. Ya kopo lona mta upe wha, ya lona whai upe ono se ol whai upe sfulu. Whai o maua wala au mai vi ia le atua. Na ia le tātou whai tau whaatasi mai ei wha amal mole, le tātou ngana wha Samoa. Ia kopo e wha whai upo e ono, se ol whai upo e sfulu tātou whai tau. Ia.
but he gives more grace. Therefore he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, submit to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. God bless you in the reading of God's word this morning. Ia whamanuia le atua, I le whaitauina lona fionga paia le nei tai au. Talitono anisi o mau ua tele o na taulotoina e tangata kerisiano. I believe these are some of the verses that many of us have become accustomed to. We like to call these the coffee mug verses. In other words, these are verses that many of us have memorized and often use whenever we want to deal with the subject of humility. And I believe this is a very important subject when it comes to our service to the Lord. Because as the Word of God says, God resists the proud, but he gives grace to the humble. Taltonu o tele o mauia o taulotoina I tātou, o tātou I loa fo I le tele o awaonga ai maise lava I le mata upu lea o le loto maulalo. Ala unga ina le loto maulalo pe fa malosi foi se tangata I le mta upu le loto maulalo e pe o fai upu a ia fia fia o na faunga ina e tele o fai launga. Ale nei tae au e toe fia au maia a wae e ulau taltonunga e ta ua tele le loto maulalo I le tatou au nanga I le atua. Langa le fa mai tatou tusi fai tau e te atu le atua I e whamawalunga. Ai fōa I mai le alofa tu noa I e wha maulalo. Tā ua tele mta upu lea mol tātou e kālesia. Tā ua I sos tangata ua whātua I a Yesu. Nanga le upu moni lava so se taimi tātou te o mai ai e ave le tātou tau langa I le atua. Usol nei tai au. Tātou te le whaia ma le loto wha maulunga. Tātou whaia ma le loto wha maulalo. Mai le nei tai au te fia talanoa atu am tā upu e wha peo na wha upuina o le winga loto maulalo o se wha atua ola. O le winga loto maulalo o se wha atua ola. Say amen. This morning I want to speak to you on a subject entitled The Humble Character of a Living Faith. As you know, we've been talking about a living faith because in the church there are two kinds of faith that exist. There is a living faith, there is also a dead faith. And today we're talking about the kind of faith that pleases God, and that is what James calls a living faith. And so looking in terms of a living faith, as we look at it closer, we want to look at the humble character that comes alongside with a living faith. Nga peo na tātou whaalongolongo se teimi o sola, e lua ai tua inga whātua tua e mau e tonu le kālesia. Peo na awa o mai e Iakopo, e ei le whātua tua ola, ai ei fo i le whātua tua e mate. Le wingo le whātua tua mate, ngā le whaalongolongo a, ai le aise ana. Ngā le whaalongolongo a, ai le aise ngai o inga. Ngā le whaalongolongo a, ai le aise whaatino ina. Mea lana whai meile tātou maulea, au nei a vea tātou nao tangata nao le whaalongolongo le upo le atua, au le ki ma le tā ua le whātua tua e ola, e tatau o na tātou ana mausiusta I lona upu. Mai le nawa yaso sa tātou wawa ai I nisi mauna I lunga ifo I le leanga o le nei mea o le mana o leanga. Le ana fesili mai ai Iakopo I le fesili mai fea taua mamisa o iate oto. From where do wars and fights come from among you?
Tali lava le Iakopo fa mai lona tali. E le o lea ea. Mai o tō manao leanga. Au le fesili o fea me tupu mai ele manao leanga. E to e fo'i ata ato I le whato anga e tena I le mea na iai, le ulua I tangata, le mea na tupu ai le anga sala mua mua, o le manao le anga o ewa ma atamu, ina ia fia sili atu lato I le atua, le ana le usiustai ai le folofolanga le atua, aua nei tō pai I le la au lea. Awa le mawhai lava le fia pai atu aisea, me le ta o le manao le anga. Le ala fe mei Iakopo o le mafua anga leo le tele o misa. O le mafua anga leo le tele o taua e tupu le ngata I tonu a inga I le lalo langi e o ai to tonu le kalesia. O le tele o mafua anga o misa ma mewe vese le kalesia o le mana o le anga. Le ale winga, lango le isi le aku o le manga o le anga o le faa maualunga. Manku o ele ka ngaka faa maualunga e le fesili sa o e pe lama lama langa fesili. E le whaingi mangaku le lei, ai kau mawhai e suengi mea ia wha ofi aku langa ia se itu lou lava wha fia poto. Le ala wha mei nei Iakopo, o le ki mea umaia o le loto maulalo. A fia mga o ia tausi le file mu le ka le sia, tausi le file mu I le lua vā whelua I o le unga li, wa wange ngalo le isi le vā o le kele I o le misa. Le vao le ulunga li. Kele ai le misa. Ai lewa au mai ngai le kai au le fofo. Fa mei Iakopo. O le ki e mawhainga. Awa ngai koe misa e makupul kaua. Fa mau lalo tatou loto. Fa mau lalo tatou loto I luma o le atua. Tama, yoe oe le ulu la inga. Awa nei ngalo ia te oe. E eifo I taime. Tauna e lalo. Ia ima wha alongo le fautuanga le tina. Langa ele ke fai eva. Sila fia ele atua, mga o mia a kamu se fsoswangi. Mea la nga fai ele atua eva, fai ma fsoswangi tama, fautua le lei, fai manatu le lei, fai fatasi le ainga tama. Ia tatou whaalongo foi fautuanga tina. Io o e ai fai le fai unga I mea uma. Ai tama ia mau e tatou le loto maulalo. Nga iai taimi o le isi taimi fai mailki nga, ia o e oso atu le wha maulunga. Awa ke fia poko au le ulu. Fai keke le o submission ngā les kan ngō mai le atua. Whao ngā ta tau le ngā responsibility. O se awa noa e te tai le lei ai lau a inga. Tina, se tina awa ke hika. O le kele o kaimia whai akulola o kala le o le hika I o le kele o ki ngā. Whai meil upo le atua ia o tō siustai ia o tō tane. E o le leanga I o le whai aku ai ki koe oso aku. Leanga I le whai aku ai ke alu ki ka vale alu male ako ai le whalongo. Tina usiustai. Whawhenga I lo usiustai e ale wha mei Iakopo wha maulalo o tau loto. Io e kai me se ai tama. E ai kai me foi e ke fiu e whai aku le whangau e le whalongo. Ai wha mei lea a fia nga o e avoid le misa malkaua maua le loto maulalo. Maua le ong sai lango lisi ngā vaengo le loto maulalo e ono sai. E loa faa pale. Ia wa mankua le upunga le ono sai a matela le o ono. Langa iai kai mea kaunga o ongo ai kako. O ongo sai pea. Kusa lava PCC. Whai mai Iakopo. A whai e ke fia mga a voi le kaua malmisa. Maua le loto maulalo. Langa lisi ngā mea escalate misa I kongo ainga. O so akul wha mawalunga. Kai akul wha mawalunga lea. Ngā e ala ia se longa I fia malo le isi. Ai uma ifo, ele ai ma se isi o malo, ua whaia inga uma ai sea, lei se isi maua lalo le loto e lumo le atua. Le la wha mei Iakopo, le ai o le whautuanga. Tau lava o na maua tātou le loto wha maulalo. Humility is key in everything that we do. And that's why James puts an emphasis, and I love when you look at the verse, manaya le amataino le fai upu, na whamei, a ua foa I mai e ia le alofa tu noa e sili. Ma fau le upu na. Whamei ua foa I mai. God has given us not just some grace, but He's given us more grace.
What does that mean? That means that even if you fumble, even if you make mistakes, no matter how evil we are, no one is ever far from the reach of God's grace. This verse says God is able to give you more grace. O le upu na fa me o le alofa tu no sili o foai mai le atua, po le ale tele o tatou anga sala, po le ale tele o tatou a mi o le anga, po le ale tele o tatou le fa maoni le atua, fa mai le upu lea, o lo foai mai pea le alofa tu no le atua, mo oe I aso uma. Le ngai whaftai e whamai tusi le awenga, whamai e fou I tae au uma le alofa muti valo le atua. Le ale wingo na famtalanga na e ala mai foi nei tai au wo fou foi le alofa le tua mo oi ngalo uma o mea le anga nga fai anga ngafi ngalo uma lo le fa ma nga fai anga ngafi ale tai au fou so se aso e te ala ai famai tus faia e fou I aso uma lo na alofa mo oi me la na amu ia tatou ke lo le isi le me ika I kele ki Apollo ya oi ma langa le ko e mawel ki Apollo le alofa tu no le ai whaafkai le atikuso le whaupunga e leko e mauel ki Apollo wa e uma nga whaile whamsinonga le atua mor ki Apollo o se oli a lona whaiunga Pauala mele whakalkali ai o le aso muli e whaatau nu wa ile whamsinonga lea mela nga whamaitu se Peteru o lo whealu al waile ki Apollo e pei o se leonga kangi e kau mawhai e su e se isi aisea langa makwa ile fia ale ki Apollo e leo maue e ia se isi avanoa se alofa tu noa mai le tua e mawhai na wha mawalalo matoi foi ua uma lona whamsinonga e langa le kalesia I e mataala e ona o tau mwhai atu le telo taimi e le o moe le fili na le sia wawa aia kako nge ima moe ifo a la fea lua I le fili e whaia ngā luenga le hanga ia kako makaala I le tūlanga lea e le o moe le fili e le o fia ia te oe mau aisea because God gives us more grace. I hope that statement sticks with you, that even this morning His grace and His mercies is new. Everything you did in the past, according to God, done. That's the power of the blood of Jesus Christ. O le tāua nao le toto pa io Yesu Keriso, awana e ngalo ia te oe, e se le taltonunga lea, e il taltonunga whapea, lea e mana o mio na whaama ngalo pea tato anga sala yaso uma, e tasi lava le maliua Yesu, o le toto pa ia lea e whaama ngalo ai, o tato anga sala o ana nafi, o anga sala le aso, o anga sala foi umai le lumanai, o a lava matotoe le toto Yesu Keriso, e whaama ngalo ina I lato uma, o e talitonu ia te ia. O le isi lea mata upu e pe e whaawhainga ka. Se lo maanga sala yanga o maila ia whapea. Whaalalo lalo I lumo le atuai wha. Io e ail kei me e whaieng mea ngā. A wane ngalo ia te oe. Mana tu natu le tā ua o lona tongi ola. Me le whaata ua I tātou I māsina ta itasi o le whamantunga. A wane ngalo ia te oe mau. Le tā ua o le tongi ola lea. Ua lava matatoe e whaamama ma whaama ngalo ai o tātou angsala. God gives us more grace. Say amen. Shout amen, church. Amen. That's a powerful statement. And if there's anything that you take from this sermon this morning, I want you to go home with that. God gives more grace to all those who need it. How many of you know that we need all the grace that we can get? If you are honest with yourself and you look at where you're at, let's just be honest. We need all the grace that we can get. There is no one in here that is perfect. Awa nei whaapea mai sisi e le mga o mia unga alofa tunoa. Le ako o konga le ai pepelo e mai tuspaia e anga sala tātou. Le ai se tasi o tātou e ato atoa I luma o le atua. Mela na a maua tātou le loto maua lalo. E mawhain tātou talia ina. Io Yesu mātou te mana o mia lo alofa tunoa. God gives us more grace. And then it's clear in that statement. Because He gives us more grace, look at what He says. God resists the proud. God resists the proud. Do you know the Greek word there? It's actually a military term of resisting. The same term that you'll see later on that says to resist the devil, that is the same term here. God says He resists the proud.
Now, the reason why I'm explaining that is he's not just saying no to you. No, he is resisting you. He is pushing against you. Anyone who thinks that they can come to God with a prideful heart, God is against you. And it is the worst thing in the world to have the one Almighty God to be against you. I'd rather have the devil against me than God himself against me. And God says here, he resists the proud. E te te atu I tangata whamaulunga. O le upu le te te, o le upu foi le whaunga I lalo ifo. E te tau ona tātou te te atu ti Apollo. A te te, o le upu e whaunga I le taua. E le ngau le kule, a makua kuleia, e le kalia inga, e makua keke. A le whamel kuspaia, e o ai kangaka whamaulunga, e makua keke e ai le tua. E langa I tāua I tangata au auna I le atua awa lava nei tātou maua le loto whamaulunga. Langa wha meil kuspa ia e against le atua ia te oe. Le halawingon ngā whaupunga e ke fiu e ke ngalue e ke fiu e ke alue whai mele lei ai e whamaulunga e ke e ai le atua oe. Po le ale ma ngai au ngā luenga I whai kokong le kālesia. Po le ale ma ngai au lau launga ino lupo le tua. Po le ale ma ngai au lau au nanga I le tua. Ai a whai e whai au mana mea I le loto whama o lunga. Whama le mole a wane I whasi se ina oe e te e le tua oe. Ia nā le kālesia a wane I maua le loto whama o lunga. Ia whai keke I le loto whama o lunga. Po le ale ma ngai o kakou whoa I ma me whai. Ai a whai le loto whamaulunga usoe e mai maul kaimi. E le kalia inga I le atua. Langa mangingo e ke e le atua tangata wha maulunga. Mea langa le kalesia I a kako whai keke. Ka ua kele le lem ka upulea. Ale mangai e whamailo ma lenga ngai muli fo. Ai foa I mai le alofa tu noa I e wha maulalo. What a beautiful verse. And it's straightforward. I've seen my ngila me la ke mai fole atua. Ya la ngai pule le akua. E le pule o ma. La sa oil kuspe ya o ya ka ko nga fai le akua la ko feeling ya le atua. Pule lava le atua o ia na fai ai tato. Me la ngai le ko fesile ai fua o kula fonga le atua. Pa wal me o ka ko nga fai ia o shuska il me nga fai mai le atua. Ai whamei foa I mai ia le alofa tu noa ia I lātou o e loto. He gives grace to those who are humble. Say amen. Church, it's important to have a humble heart. Ta ua tele le humility lumo le tua. Mela nai lea saung sa I mai lawa tolu ni fōlinga ia. Tolu ni winga ia o le loto maulalo. O te fia tufa atu e tusa malitato fai upul nei tai au. 3 characters of the humility that we're going to be looking at here through our verses. So if you're taking notes, number 1, James 4 verse 7 starts with these words, therefore submit to God. Therefore submit to God. Everybody say submit. Turn to your neighbor, say submit to God. Le upu mua na ma le lainga mua na le fai upu e fitu fa mai o le mea lea ia o tou ngā wai. Say amen. Ngā wai ai I lea tu o le upu mua ngā o le fōlinga mua ngā o le tangata e maua loto maulalo o le kangaka e loa ngā wai atu I lea tua. Ma ngai le upu whasa mole o le ngā wai e se mai le usiustai. O le ngā wai le ma o le upu ngā ia ngau I lalo ia ngā wai o tātou loto wha mawalunga. Lango le whainga kānga a seitu lou lava. O le whakai ka ingo loto maulunga. A o longa wha maulunga o tātou loto. E eil mele e tau le atua lea na maua e wharau. E a mata o na malo ai makakou loko. O le malo la o le kakou loko. A iaise kangaka e maua le loko malo. E le koe ofi aingi whamkalanga mongi whaukuanga bongi isi mea. Langa laua whaia wa make up langa mai. Wa lava al mele yakea. A le upu la leo le ngau wai, la iai le upu nga ia ngau, ia ngau tātou loto I luma o le atua, tātou loto wha maua lunga, tātou loto wha fia poto, tātou loto wha sausili, o loto umana whamai ia ngau I luma o le atua. It needs to be broken before God.
And when you look at that term, this is the first face of humility, because at the end of the day, let's just be real. Before we came to God, we were all prideful. Ai le tato o mai mai le tua nga ko fulava kako malaka ko loko famawalunga. Ai le kako falongo longo foi le upo le tua ko fu mal kanga ia malanga ia foi fia poko. Ai le ala feme ya kopo o le loto fa maulalo o le ki mua ya nga wa i o tato loto ya te ia. Submit to the will of God. When we look at this, submit means to order yourself under God. It means to surrender to Him absolutely. It means that He is the ruler of your whole life, not just some. It means to accept and to yield to the authority of God. Listen to that. Le upunga le ngā waia tu sai malona lofa tu no au nei ngalo ia te o lona winga o le whāto nuino tātou I lalo o le puleanga o le tua. Nau e loa so se tasia fia muli a Yesu e le ko e pule o ia oe a e pule Yesu Keriso. O le winga tonuanga o le ngā wai o tātou loto tūl tātou whamawalunga kūl kako fia poko ai o mai e ave le atu e whaima lima whaola I tātou o langa. Laval ngā pule, kai minga e pule ia oe. Po le versili, o whemenga o oi le pule anga ngā ia oe. Nowhere. Fiu e alu e whainga luenga, fiu e whai mea ngei lalu langi, ai umai fua, e le ai ase me whaamalia ina lo loto. Le ala whamei Yesu, ku umai ake au le pule nga. Whamei lo Yesu, o ngā o whaamalia inga le iolo loto, I mea le lei umalava. Ai le mawhainga e kofo I mea le leia le atua. Pea whainga ai pule o Iawe. Le mawhainga e loa le leio le atua. Pea whainga ai whailo samai oe pule ia a. Ka le sia kusa lava persing kamai pule. Nga ai pule o Iawe. Ke ue whapele e le ke le. La wa ave umalisi valu sul pasengele ia Yesu. Anga le luas fulu le kao fio o le ai. Whamei kala Yesu, a whai e iai se tasia fia muli a te au, e le toe pule oe ia oe. Lua a molo sa taro. Le ala wingo le a molo sa taro, ngau e malam lama. Fasioti I lau tangata tuai. Fasioti I le manao leanga. Fasioti I le faa mawalunga. Fasioti I le faa fia poto. Fasioti lau tangata tuai, ona e saula ia e muli I atea. E leo sau upo le atua. O le winga ngau le kangaka I fia muli moni I a Yesu. Mau se tasi leo upo le submit. I believe submission to authority is one of those bad words in today's society. Mai siala generation le wa yei kako. When you look at things like defund the police and out with the government and all these things, it's a sign of our refusal to submit to authority. And if, in case you're wondering, well, what does that have to do with this? Well, the Bible's clear. If you look at Romans 13, it says to submit to all authority, good and bad. Submit to all authority, because in the same way that we submit to God, we must submit to the authority that He has placed over us. Why? Don't worry if it's good or bad. Why? Because they're going to be judged too. You think they're going to get away? You know, it always catches me. It always baffles me if people are like, did you see this? Did you see this? And I want to say, yeah, God knows. He's not an idiot sitting up there just being like, oh, I didn't know. He knows everything. So let's not worry about it. Let Him who rules all things take control of that and judge accordingly. All He cares about is for you and me to submit to God. Nang alisi nga me nga faale kong waya saulo o tato ilo le tala. Wayatu le atua alu e whao matia a meleka. Awa lava ngei whaasau inga se me kasi. E o lava I mangu wha uma. Awa kako ilo le kala. E o mai fo ko fo I mai wa sauva me wa paki ma fia I luma ingo va ko sau Samuel. Ava e le o fia le sau ko inga.
Fai ako lo Saulo lewa, wa mahea o ngau whai al fingalo le atua we vai. O kala ia mawingo ka ngakai wha maulunga. Lewa umanga au whaia, wa ngau whai al fingalo le akua. E wha meili el kala Samuel. Awa lewa mangu ia leo ke wha alonglonga kuai. Lea maia, ia maa moe, ma povi. Wha meilo el kala Saulo se, mo I lava. Ai o musu inga ia whaalea o ngā mangu ia. Vai oe, o mangu le lei umaia. Mangu pepeki ma ngaia o mangakula. Ia la whaalea o ngā ngei mangu, ai ma ngaia le au maia. Ave whai el kaulanga I le atua. Si a kako mangaku ngaku iai, e lei se mea le anga I langa mangaku. Ai ke lo el whale kongu, e lei ako kolongu siuska I le menga whinga ngalo ai le atua. Langa o le kala le atua, faa umatia. Aua nge iai se me kasi e sao. O le visili, le al mea ua faa mamawhai ngei mea, langa ua o le kaimi o le faa msingonga le ngu leo Ameleka. Mea langa ua fai le faa msingonga le akua, e faa ngā Saulo, ma le ngu o Israelu, e fai makangaka e o faa tino, le faa salanga lea, ai ua leo siusta ai Saulo. E lon mea ua fai e Saulo, ua fai langa fia poko. Langa o lisi lea upo ke loa leke faa longlongo, pe e le maa ngaia, I lau faa longo. Au le upo mongia, o le mea nganga fai e Saulo. O le usiu ska I le mea fingalo ai le atua, au o ngofu ama fai sianga ia ka mai mangaku. Malanga mangaku, mea langa fai mailor kala le atua iai. E le o lea, e le o le nga o lea. E le o le nga o le wingo le kala, langa o le mangaku, o mea le ia ave le atua. Langa a pepeki mangu o le manga ia fo inga le nga o mangu ia o le mangongi fo inga le kaulanga I le atua ai fa mai le atua e le o le mea nga o ke fia nga o ai o le mea le o ke fia vava ai o le nga wa I o lo loto ma lo usistai I le mea o te fina ngalo I ai ka le sia le ai ia tatou mana tunatu le fautuanga le atua mo tatou maua tatou le loto maulalo Maua le usius tai atoa toa I le atua malona finangalo. E le aise mea se tau o se usius tai afa. Langa elis kanga ka whamei, le usius kai os no. O le usius kai afa, o le usius kai a. Ai mana o mia le tato usius tai atoa toa I le atua malona finangalo. Le tato ngā wai o tato loto. E tu sa ai ma le whātai ta inga le lei wa whaia. E Yesu mo oi mau. Awa e wawa ai le tuspa ia le tusi na Filipi lo nam tau pe lua, fai upa e ono le walu, whamei, o ia sa winga whātasi ma le atua. E whamei le tala, e lei manatu o ia o se mea whaoa, ina ia tusa lava o ia ma le atua. Whamei le il fai upa naila, ai ua whaa maua lalo e ia ia te ia, ua winga o ia whātasi ma le polonga, ina ua whaia o ia whāpei o se tangata. Whamela ia na usiu sai lava ia le fina ngalo le atua e o lava I le maliu I lunga o le sātaro. Ia le winga o le fai upu. Whamela talanga sa winga whaatasi Yesu ma le atua. A tau le upu ngā winga whaatasi kukusa le leia le la mamalu, kusa le leia le la paia, kukusa le leia le la ami o tonu. Ai whamei tuspaia, ua le manatu Yesu o se mea whaoa. Ia le la winga whaatasi ma le atua. Le ale winga whatalanga lea. Ina ua awina mai Yesu eiloa. Ua tu ua Yesu lona mamalu. Tu ua Yesu lona nofo ali I silsili. Tu ua Yesu lona winga whaatasi ma le atua. Ai whamei, ua wha maua lalo ina lava ia te ia. Ina ia whai o ia e pei o se tangata. Ue wha longo le wha maua lalo Yesu le wa iai. Nanga lupo moni lava e iai le pule Yesu. E iai fo il mangako Yesu sa kaunga whai le akua. Ia la awinga fua ue kukusa ka ua. Lea mea wole e kuli e fwai se angelu. O le winga ngale Filipi whamei, e le I manatu Yesu o se mea whaoa le winga whaatasi leo o ia ma le atua. Ai whamea, na wha maua lalo lava Yesu. E pa ia whaatasi, ai wa wha maua lalo lava Yesu. E ami o tonu whaatasi ma le atua, ai wa wha maua lalo lava Yesu. E sili ona le lei pe o le atua,
ai wa wha maua lalo lava Yesu. O le fesili aisea lo na alofa mo oe ma. Ka ua ngao le a loto maua lalo Yesu langa anga le wha maua lalo le loto Yesu. E mai maurka ko kai milaso ngai. E le kau ngu le maliu, e le wha mamaina tātou anga sala, e nofo sala pia tātou I tātou anga sala, ai whawhetai I le loto maua lalo Yesu Keristo. Le ua mawhai o na maua e oe mau, le ola e whawawau aisea, e le manatu Yesu I lona winga whatasi ma le tua, ai wa wha maua lalo lava o ia te ia, aisea o lona alofa nā mo oe ma. Iana le ka le sia awange kako mangaku whakau waa I le sauninga nei. Ta ua tele le sauninga nei anga le aile maliu le toto na whamalingiina le tino na whamamoina mo oe mau e le ai asia o ngāo kako sauninga le aso ngei ai whaftai le tua I lona alofa mo I tātou mea la le tātou wawa ai whamea na usiu sta I a Yesu I lona tama. Think about that. Jesus obeying the Father even though they're the same. Jesus submitting to the Father even though they are the same. That's what Philippians is in awe of. That a God who is equal, he didn't consider his position and his equality with God something to grasp. Some of us, we're all about our position. The moment you are downgraded, you leave the church. You don't want to be part of the church. And then you start using Bible lines saying, oh, leading while bleeding. Let me help you understand. You have not really bled if you don't know how to pour out your life for the gospel of Jesus Christ. We need to understand what it means to humble ourselves. It's not about a position. It's about the gospel of Jesus Christ. Awange fama mafail tato au fainga luenga ya kofi. Angole winga ngale fa me Yesu ele mangaku ya langa kofi e winga fa tasi maletua langa mafai nga fa pe Yesu ya la kulifua we kukusaka ua. La kulifua ule e ola o kofi mawalunga lea. Mea langa fa me lo Yesu o kele isau inga ia au nga mai ngisi akia. Listen to that. The King of Kings. Anga whapeo seisi ka ngaka lai loa e kukusanga winga malea tu o ko ke savalifua o le maasa lafa o mea mawalunga piko e luma o mea umai whai o whaalo alo ke ukusi e ngofo e fia kalia ai whamei nga mawalalo lava loto Yesu o ke le isau inga I au aunga seisi a ke au ai nga o sau o ke au aunga I tangata uma aisia mea nga e kau o le loto maulalo mea langa o ke ofo e ka ngaka e fia I ngei mea nga whai ala o kala o kele I fia whai whiau. Langa o malama I le ngā luenga whainga. Nga ola ua kal kongua, e leongi kofi e kako ke o mai ngofu e kali sua ma ke ukus. Le ai, o le kofi nga lue. Ke le ngā luenga, o le kai o le lafu ma moe. Langa iei foi le kaimi, e sili ale whamsingonga le akua, I le kai lafu ma moe. Pe le lei pe se e whamasingo umai le atua. Mea langa iei ala u whai keke. Iei ala u whai keke le whainga o mea ngā luenga le atua langa I loe hau. Kusa lava pe le o loa mai seisi. Ai lea wawa ai mai le atua. E ai le aso o ke kua I luma o le atua. Whamasingo mai. Whawhea le kai inga o lau lafu ma moe midway. Ale ka le sia lo whamalosi a te oe. Maua le anganga leo Yesu. E ale whameitu se Filipo 5. Ia maua foi o tau le nei manatu. Sa ia Yesu. E le manatu ia I langa kofi. Langa winga whaatasi ma le tua. Ai ngā loto maua lalo lava aisea. E ale whamei whai upunga. Ua manatu ia e sili atu o tau ia te ia. E langa whamei Paulo. Ia te o tau manatu na. Aua ke mangaku lava oe ia ia oe. Ai mangaku mo le lei o isi ka ngaka. O le fesili, aisea, langon meanga nga whai Yesu. Peko o kele o kākou lei vava ai a Yesu, ai ngā maliu lava Yesu, mō ka ngaka uma. O longa alofa lea mo oi ma. Mea langa e ka le sia, ia tātou maua lea nganga lea sa ia Yesu. Ngā wai o tātou loto I a te ia. Mea longa lua, whai upu lava nai fitu. O le mea lea o tau ngā wai ai lea tua lua ia o tau te e atu I le ti Apollo. Number 2, therefore submit to God. Number 2,
resist the devil. Resist the devil. Say amen. Resist the devil. Pe ono tam whai atu se teimio sola, leo moe le fili. Mea la na wha mai lo Iakopo, e te atu i le ti Apollo. O le fesili, le ale me ta ua i le tātou te atu le fili. Awane ngalo ya te oe, the opposite of submission to God is the devil himself. He didn't submit to God. When you look at the devil and his life, we need to understand the backstory. O le tia Apollo, ele anga mua tia Apollo, ele taimi mua lava na whaia i le tua le tia Apollo. When you look at the devil and you understand the backstory, the devil was not just any created being or evil. He was actually good in the beginning. Wai ele sangata fesili, o ferme ngoso mai ki Apollo. Langai a matale tala anga ile amatanga lalulangi femeia na faoso soina eva ele ngata au le fesili o femenga oso mai ngata. Femenga oso mai ki Apollo. Ai lela eva va aya tu ile tusi Ezekiel. If you look at Ezekiel, o lo fa matala ise mea na tupu mua ai le yo ile tala le mau le kenese mua. Ai eva va aya ila mau so taimi na e fai tau ai le Ezekiel lua sun malvalu. Fai upa sul lua sun malima. Whamei le tala anga, na whaia le atua, ia le ke rupi, o le angelu sili lea, I luma o le atua. Whamei la alfam talanga pe ai whaita wai, ua wha mau whailonga ina o ia I le atotoa. Ua tumu foi le angelu I le poto. Whamei ua atotoa foi lona matangofie. Whamai foi la alfam talanga, sai e tena, ngala wa tau mai, sai e tena o ia, I le whato anga o le atua, whamai na lilo ia foi o ia, I maa taua. Ai wha longo la le fam talanga, o ka se makau kia, o le whaingo le ne angelu sili. Ai eisi isi angelu e whakusa le angelu le o Gabrielu, wha peo foi a Mikaele, o tato I loa, these are the archangels or the high angels of the Lord. Ai lea la whamatala mai, whamei, le ngatala I le whamei, o se angelu foi sa whau uina e lea tua. E ngai ka umai, o ka se maa ngai o le whaingon ngai angelu. Ma ka au kia o mea nga whaia lea tua mo le nei angelu. Ai e whai kaulo al whai upu ngai lalo ifo. Whamei whai upu e sulma lima. Na ato toa ona le lei o au sauninga, talu le aso na whai ai oe, ua oo I le aso na I loa ai lau a mio leanga. E ka umai e oo ai le angelu. O ai le mele ka uole, le mai le ka uole wha maualunga. Langa e whaitau ai la le tusia Isaia nga. Oi le whai upa suma fitu. Whamei na wha maualunga ina lo loto I lo matangofie. We wha alongo iai. Ua wha maualunga ina lona loto I lona matangofie. A e alu la le tusi Isaia sulmal wha, sulmal lua o sulmal lima, o lo wha matala ile mawhau whaunga ti Apollo. Leo lo ta o ile ngoa leo Lucifero. Lucifero la nau le ngoa nau a ngelu le ai le avea o I e whaimal ti Apollo. Le la whamei, o lona manatu whamei, u o fial wae I le langi I lunga ifo le atua. Pea wail wha maualunga. O mangakwa ai o le angelu lea. O fialua ai le mea maualunga I lunga ifo le atua. Le ngata I le whamei, I lunga ifo foi I fetu maau, I lunga atua le atua, o te fia ho ai I le na maualunga. Mo le meo le wha maualunga. E le ngaka I fia sili aku I le atua. E whamei fia sili aku I feku ia I lunga ifo le atua. Ai fai kaula le kus faia. O le mea ale mo le kanga kai fia sili. E le sili lai lunga. Au ki ko mai sili lalo. Nanga fa mai kus faia. La fwa I mai ai le tua onga langa fa ma o lunga fa mai Yesu e pe o le emo le wila le vava ai le pa u mai o sa kangi mai le langi. O le alme o pa u mai ai o le mea nga e kupu le kangaka faa maulunga. Awange ngalo yake o e whamail kuspaia e ke e le atua I e wha maulunga. O e wawa ailal ke o le atua ki Apollo. La fwa I mai a sau a ke a le langi, ke a le lalolangi,
ke a lalo ifo lalolangi alu ai se oli. Ka alo whai le mawalunga lenga fia iai, ai wawa ai le mawalalo me le wo ai. Ai sea faa mawalunga. Ka le sia, ke lo oio le isi la le mea lo faa soso e pel ki Apolo iai kako. Langa loa masangi ki Apolo le faa mawalunga. O masangi. A iai se faa soso nga sile ki Apolo, o le mea alnga. Alua oe fai oe. Au ke faa longo sua la fai fe au. Pulea oe o me fai. Langa la fo oe loe ki Apolo ke ele ia le atua malona puleanga. Mea la ngalo faa soso mai pel ki Apolo. Mea nga unge ngalo ya ke oe. O le al faa soso ngal ki Apolo ya Eva maatam. Whameia. E mo ia e mga whamaile kua awaku ke pai lao. Me I o mga whamaile kua o mako kango fo lao. E whakulol ki Apolo. Le, iei. Moalanga le whakule kua langa le mga kule kua. O le kaimiko ke pai ai lao. O ngā kukusa la ia o tō ma lea tua. We vai whao sosonga. Ma o whao sosonga ngā le wha se sea e kākou le ason ngai. Nanga lupo mongi la volko kelo kākou e fia kukusa kākou ma lea tua. Yeah, we may not say it, but in our attitudes and our opinions and the way we think and the way we respond to God's word, you're no different from the devil who wants to be like God. And that's his very core temptation. O langa I ale a tau neisi whaososonga sili lava isi whaososonga. O le whaososonga lava lea tasi ni whaososoi Eva. Ia kukusa oe malea tua. You know what the sad thing about it for Adam and Eve? They didn't know that when God made them, they were already like God. Sad thing. They didn't know that. See, the devil twists, and that's what I'm telling you. The devil, he's not a fool. Please don't, I'm not trying to give him that much credit. No, we know he's a defeated foe, but at the same time, he's crafty. So he knows how to mince words. That's why the Bible says, be careful. The devil comes and shows himself like an angel of light. What does that mean? He knows the word. E loa fai ki Apolo le upu mea ngawhai akwai. Ia wha maongi o le fai kauingo le kuspa ia. O le mea nge saul ki Apolo. E sili aku le loa ki Apolo le upu. Ai vai kako le upu le atua. Nga sau ala ia ki Apolo le whase se kako. Li liu ia le winga o le upu monia le atua. Ai sea. Langa lai loa ki Apolo mkua le fai kau kuspa. Ia le uso le aso akoa. Fua fai kau al kai me sau le asa. Ia mea nga fia i alki Apolo whasele mea whase nga sau ala ia sai kia ki ngā inga aisea le aise kai mea whai kawai le upo le atua. Awange ngalo ia ki oe lefo i loa ki Apolo le upu. Au le mea le fia ngā oe ki Apolo whasoso ese oe. Awange e whai kaulanga le kai mea ke paia i le mea lea o ka se makau kio oe i luma o le atua. Mea langa whamea kopo te e. I le ki Apolo. E ale winga o le kike e. Uso e le whaapea ngofunga o komiki ali alu esel ki Apolo. O isi wawa aia kua sau se leo nga ngofunga whali a whaapea sau. Pe ngofu whaapea. Oi. No. E lua me ke whaia. A ke le e kūmau. E ke sola. E me kus ngau le vale a kuku ngai ngā la sau leo ngai ainga. Ai le kuku ai no. E kaunga iai se ngai yung e whape ngala kala le whamei ia e te e atu i le ti Apolo. Leo le wingo le te e, ka le sia i e kako ngā luenga i whai. E le kako ngai o inga i whai. E le whaatua tua e tauna whaatino ina o lau kaukala, o lau savali, o lau ku le upo le atua e le ngai o inga ngai whai kako ka kaunga wha losi pe iaso uma. O le maso ngai kaunga exercise. Pe ngo whai aku iake o e le eise ka ngaka ialu e kasi le aso le timnga saule iwo ke le whapengi maso no. O le lua vai aso, o le kolu vai aso, o le wha vai aso, o le lima masinga, a whai ma le masangi. E o anga vai aku a iai le swinga i o ngā maso. Whape ngā foi le maso leo le whakua kua. E leo le whai kaul kuspa i le vai aso e kasi, ngā maanga kungako le ia walaval ngā. Kasi ale oso mai ki Apolo ku ifa o aisea, kasi ale aso ngā flex ai le maso. Ai mga mia exercise, whai kau ngei, whai kau kai au, whai kau le aso lulu, whai kau le aso kofi, au le whakali sei sau le aso sa, ia whawhea langa ola ka kou, a nganga whale a nganga, ngai whaka whawhanga i le aso sa. E o ngau whai ako le isi ngaka le whale kongu le whanga ingol kingo. Ngā ala mai fo il kai au le mea mua ngā mawhau ai leo le upu ale breakfast.
le breakfast le foi le launga alo mafafau le ale lunch. Kalesia vava ai kako nganga fale nganga e manga o mia foi o ngafanga I le upo le tua. Ala le upu moe le upu faitau le upu ia fa malosia ai tato o langa fale nganga. Mea langa mafainga e keke e akuai. Ai fainga kanga e keke e langa ngai le so breakfast I le upu. Na wange ngalo yake o ki Apollo o le kanga ka fale nganga. Me langa famelkus pai o kako au penga ele ungi penga fa le tino. Au penga fa le nganga. La penga fa le nganga. Upo le tua te talo. Kale sia pe fain kako sawinga vai aso. Le ol meanga amu yo ko le lua vai aso kako malolo. Ai le fa pe o le malolo nga ai le fai al kako ngalwenga. Fai kau kakalo. Fai tau te talo. Fai tau te talo. A oso melki Apollo kike. Ai leise fai kau kakalo e oso melki Apollo ia saulo ka ai fakas. Saulo ka mafuka fakas. Ai sia le loke. Au le keke e lava ia fai kau te talo. Na wai lo le pese la ngasa fai tau le tuspa ia mata talo ia so ona e tupu ai le. Ele mafainga e tupu. Ele ole umi o lo lotu. E kangaka o umi loko ele kupu a fale nganga. Tupu fale nganga le mea kaua. Fa fea lua mea. Le ia se fainka, o alanga fainka, pisi ke le kako. O le excuse ale, pisi mele. Kare sia, se avangoa. O lo tu Yesu le faitotoa, ma tu I atu. O ai se tasi e tatala le faitotoa. Fe mei o te ulu fale atu, ma tatou mafuta patasi. Nge alu nge vai aso la kuku Yesu I fafo. Fia mau ase avangoa. Kaka o ka kala le avangoa, le ka ngaka kala le avangoa, le ka ngaka ianga o mainga o le ki ngai fua ulu I mea, ai leise avangoa I le atua. Uso o lo kui pe Yesu, se avangoa. Te ele fili. A ole ka kala fuol fai ko al ki Apollo, ka kala ia Yesu. Mea ngā whamelkus pai a ol whaakanga. Ke whaakanga lol ki Apollo oe, fiu lo oe fai. Ai wawa ai a Yesu. Ka ngaka e lota maulalo, mua, ngā wai le atua, lua, te el ti Apollo, ma le mea mulmuli, e whaalata lata I le atua. Whaau mai tato launga nei tai au. Someone who draws near to God. You know, when you look at this promise, when you look at this statement, it's more than just a statement. It's both an invitation and a promise. And when you look at that verse, in verse 8, it says this: draw near to God, that's the invitation, and the promise is, and He will draw near to you. E ai le promising ai le statement nga. O le wala au fo e Yesu, fa mei le tala na, fa mei ia o tau fa alata atu I le atua. O le invitation nga, o le wala au nga Yesu. O le promise la, fa mei ona fa alata mai lea o ia I te oi. O le vesili, o ngai ke fa alaka iai. E o songa so ke le loko olua. Fai ma fa alaka iai Yesu. Leo ke leo fai aku ke le alofa I loko olua, alofa pe iai. But draw near to the Father, and the Father will draw near to you. It's a beautiful invitation when you think of the Old Testament and the New Testament. If you remember in the Old Testament, do you remember the time that Moses saw the burning bush? And when he turned to look at the burning bush, what did God say? Did He say, draw near? No, He said, don't come close. Listen to that. Don't come close. Take off your shoes, for the place that you are standing is holy. Now, this is the first time since Adam and Eve that a human being was able to enter the presence of God. But there was no real place where the presence of God was really valid. But this is the first time that Moses would set foot in the very presence of God. And look at the first interaction.
The first interaction for me, awa for me tala le tua ya mose, awa e te whaalata mai. Taimi lena vava ayatu ile la au tala lo mua ile whaumatia ina, e for me al kala le tua awa e ke laka mai. A vese fo i peto ese o se vai, aisea awa ua pa ia le mea nei. Si o le whenga inga kuai ngā. E sanga songa al waku se isi le presence le tua. E o ai le whakulanga ingo le whale whakawhai, e ai ale osi taulanga sili, e kasi kaimel kausanga i mawhainga ulu whale akuai, i le me sili o ngapa ia, ua ngā o ia lava ae sa lava i se tangata o na ulu whale i le me sili o ngapa ia, le mea o lo iai le awhio anga o le tua. Ai le ala ua tātou o mai le whia ngai ngā fau. Whia ngai ngā tuaina. Whia ngai ngā fau. Manku ole kala Yesu le nga fai i le paseka muli maona au so. Mai si ilunga Yesu le ipo le wainga. O le alanga kala, lang kala fa mai. O le toto lea. O le toto lea o le whea ngainga fau. Pa longo le kala Yesu. This is the blood of the new covenant. What is he saying? The old covenant, no one draw near to God. Stay away. Take your shoes off. This place is holy. But the new covenant, Hebrews says this. We can enter the holies of holies through the blood of Jesus Christ. Through this blood, now we see what James says, draw near unto me. It's not stay away from me. This place is holy. Through the blood of Jesus, come near to me. And the promise is this. When you draw near, I will draw near to you. Church, what an invitation. Ese male matautio le nei vala au mo oema. Fea ngai ngā kuai sa o ngā songa halu waku se isi mea lo iai le mamalu le tua. Fea ngai ngā fau, wa lava le toto Yesu. Ua mawhai o na tātou ulu whale ai, i le mea e sili o na paia. E ngai mōle tusi e peru, a mauso a vanone e whaitau iai. E peru na esfulu vai opo esfulu iwa i le lua sun malu. O le nei le au soe, ua tātou sa o loto e ulu atu i le mea e sili o na paia, ona o le toto o Yesu. I le ala fou e ola ai, ua whaapa ia ina e ia mo i tātou i le ie pui pui, o le ale ie pui pui, o lona lava tino lea. Ua tātou, o ia foi ua whaima tātou whaitau langa sili, e pule i le whale o lea tua, lela whamei, i nā tātou whaalata lata atu ia te ia, ma le loto whamaoni i le whātua tua ua mauti noa lava. Aisea, ua tātou mawhaia ona o le toto o Yesu. Me ala nā mo meo le tangata e fia whaalata lata ia Yesu. O le kangaka ngai whaamawalalo lana loto. Nā ngai lei se fia whaalata lata i le atua pe a whaamawalunga lai whail mea whim ngā oi tātou. Ai o le wala au leo le anganga pa ia neita e au tātou e ka le sia. E a pe a whaamawalalo ia tātou loto i luma o le atua. A wala au atuel tātou worship team. Nā me le tātou whaamawalalo ai le atua. Why don't we give God the chance? Because as long as you're prideful and up here, you're never going to receive God's blessings and His benefits. Because the Bible is clear. He resists the proud. He resists. He's not sitting idle. It's not that He doesn't want to talk to you. The problem is if you're prideful, He's going to push back against you. But He's saying He gives grace to the humble. Church, I know you hear me say this a lot of times. E mo I lava e ke le ava noa I le sātaro Yesu. A wane ngalo fo I ate oe, e iai fo I le kaimi, e umai le ava noa. Yes, there's room at the cross. Yes. Yes, there's room for the grace of God. But I want to encourage you, that opportunity will someday come to an end. Ma le malia la kuspa ia whamai, ele umi na ofi nau mal tangata. Kala ngā le atu ele kaimia noa.
ku avangoa. Whaimelo kala lea tua, e se maleanga sala maleleanga o ngai kangaka. Ngā ole ki ngā hinga o au e se sa aku la ua lofa mo i lātou. Ai umai wha o le mea le kas. Whailol kala lea tua, e le umi sa uwhina unga maltangata. E iai le kaimi, e o mai ei le whamsinonga lea tua. Ka le sia, lua mea ia, e umai le kaimi. A le o lo wokil kingol ngei, o le koe a fio whaalua mai o Yesu, ai ke le aru. Nai ngā mangingo alu po le tua, na o i lātou e tali tonu i le tua. Na o i lātou e loa whamaulalo, langa kangaka e kalkongu a whamaulalo langa loto. Nanga lupo mongi lava e le mawhainga e kalia, inga le kala lei, pe a le mua whamaulalo kako loko. Mea ngā o lau kakalo, a whapeo lau kakalo i kou a inga ma kou whangau, o lau kakalo lea tuai, fo aingi loko maulalo. E mawhai o ngā lako kalia i ngā il kala lei, because the problem is not the gospel. The gospel has power in it. That's why Paul says, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Why? In it is the power to save. So the problem is not the gospel. The problem is our prideful hearts. God is not willing. Eleo fina ngalo le tua ina ia fano se tasi. Eleo le fina ngalo na le tua. Awe fa longo fa iso ola utala le ekalesia. O le fina ngalo le atua ia maua e tātou le ola e whawau. Wālanga alul kangaka i se oli o langa ia filifilinga. Awa lavange i whapea se isi o le akua ale wa senda o le akua e le alofa e ale kele o avangoa le watu atu le atua. Ka le sia le avangoa e le umi. Le avangoa e ai le kaimi e umai. Awange e mangaku e ke ala mai kai ao. Le ai whamei kuspaia e le mauti noa tai ao. Whamei loa e peru i le aso nei manuo lo maua o e le malosi. Manuo e la ngona le ngā lue atu le nganga paia. Le alme le whamaua lalo ai tātou loto. Tātou o mai le atua. E le suia ale wala au kou whaife au o kou iloa. O kou masangi foi. Lango le nau ta inga leo au. Ia whaola ina atua toa malava tātou. Le ai o ke le whaafasingo aku. Le asila fia i le atua. Ao lau ngā luenga, tui pea. Lo wava noa, ne misi. Sau i le atua. Whamaua lalo ia tātou loto. A whai e leo mauti noa fo i polo mea, o e talia ina Yesu. E apea wha mauti noa le aso nei. Sau i le ali, o lo whaatali tali le atua ia te ohe. Tātou whamaua lalo. Vai oi, o le mea lofa le atua. E le eise isi e alu se aso whaangau, se pāki. A wakul mea lofa ngā kekela ia. No, lango le mea mawafua. E whape ngā le alofa tu noa le tua mo oe. O le mea whaifua, pau ale mea talia. Pau ale mea tali tonu i le tua. E le whai mei ia atoa toa, e elis kangaka, se ako akola o langa. No. E mal ka ko taimi nei la langi e le ako ko tātou. Ai wa lava le toto pa ia o Yesu. E mawhai. O na ato toa ai tātou i ona luma. Me ala nao lo ngā lue le anganga paia malau tatalo. Whātanga le anganga paia. Whātanga le anganga o le atua tui atu i ate oe. Sau ia Yesu. Sau i le atua. Whamaua lalo tātou loto. Tātou oi le atua. E le umil tātou wala au tātou tūlai. E le umil tātou wala au nei tai au. Au taltonu i ainiso tātou e leo mauti noa. Au e te popole. Au e te wawa aifu o tangata ngai lo au tafa. Langa i le tū tangata ngā mo oi luma o le tua. Ai sau lava oi le tua nei tai au. Au pese i tato pese lea. Tu atu le awa noa ia te oi. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Sau lava oi le nei tai au. Ui ai le anganga paia e kale sia te talo uma. Aone iai se isi e tilo ai tato te talo. Ia lo rue le mana o le anganga o le tua. Hallelujah. Ai tato oi le tua te tai au. Thank you Jesus. Hallelujah.
loto malalo. Ia ala le mato au nanga ia te oe le tua. Tano ai le tua o la verno lo tulai nei tae. Tai le tua o lana lava le fatua tua atu ia te oe. Ia whamanuia ia te ia mana tulai. Sila fia le tua, le mana oma sila fia koe le mea lo iai. Lona ia samalinga whale manga le tua le mato te talo. Ia toe maua le malo se fo mai lau fia. Ia whātupu te le ina le whātua tua. Tālo tama ia whasoso ani ia te ia le tua. Ilana ia awa unanga ia te oe ia samali ma le loto ma malo le tua. Ia te te atu le fili. Ia ngā wai atu o na loto ia te oe. Ia whālata lata atu ia te oe. Ona e whālata lata mai lea tama. A ia whamanuia ia te ia. I tono lona ai. Tono lona ngā ruenga I so se mea lava tama. Le ama le lei ma whamanuia ia te. E le mata ia te ia o so se tasi le atua. Tali tonu le atua lo whaia pele ngā ruenga lilo lo. O le nganga pa ia I tono lato loto. Le atua le mātou te talo. Ia matua langa ina o lato loto. Ia matua I loa e o lato oe le atua. Te ala le ilo a fio ma pa ia. Tui pea manga pa ia. So ani pea le atua. Awa nei maua se pile mu. Ia maua se ava noa lato te whamau lalo ai. Mato e foi mai nei ia te oe. Pātaila upu le atua o le te talo. Ia mātou oe ana mosius tai. Ma whaia e pei o ne e whina ngalo iai. O le me ingai whawhoi atu ia te oe. Ne mea uma o mātou o le marau atu. Swafa sinsirio Jesu Christo. Amen. Amen. Tai tātou o le mai. Linga I o le loto maunano e lumo le atua. Ngā wahi o tātou loto ia te ia. Te te e le ti Apollo. Whalata lata ia te ia. Whameilo le whai upa sfulu nā. A tātou whaia uma mea uma ia. Whameilo le whai upa sfulu nā. I nā wha maulalo ia I lumo o le atua. Maila ia le isi lainga nā. Ona wha maua lunga ina lea. O tau e ia. Te ilo oe ua wha mawalunga ina tātou e ia e ala I lona maliu. Nanga iei teimi tātou manato e o le wha mawalunga ina o le si o kako kofi. O le si o kako o langa ngisi vaenga o le neiso I fuanga. A o le si I le whamei wha mawalunga ina tātou a kako maua lalo makalia e whingalo le atua. E a leo si tia tātou. Leo a mau e tātou, leo le whaavavau. Awa le upu moni lava o le mea tatau iai tātou o le oti. Nango le kokongi lava leo le angasala. Ai leo a whaamawalunga ina tātou e ala le maliu o Yesu. And that's the key. When we humble ourselves and accept the gospel, He's already lifted us up through His sacrifice. So it's not a position. Sometimes we twist this and we say, humble yourself and God's going to give you a raise. God's going to give you a different position. No. In the context of our verse, when you humble yourself and accept Christ, He'll lift you up through simply the blood of Jesus Christ. We were sinners down here. Now we are heirs because of His salvation. We were people who deserved death, but we now have salvation through the death of Jesus Christ. So that is how He has raised us up. And as we remember the sacrifice this morning, never forget that great love for you and for me. God loves you. How much does He love you? Right here. He didn't just say it. He came and He left His glory. Didn't consider His equality with God something to grasp, but humbled Himself so that He can die an obedient death on the cross because of His love for you and for me. So as we get ready to partake in our communion service, ponder on that love. Always be amazed at the love of God. Never lose your sense of awe in the glory of God through the death of His Son. Nia tātou sauni atu mole, sauningol famantunga ne aso.
We have gathered here today not only to hear from the holy word of God, but to also partake in the Lord's Supper through his body that was broken and his precious blood that was shed for you and for me. For this reason, everyone ought to examine themselves before they eat and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. Lea usoe, o tātou poto mai e whaalongo I le awhionga pa ia le atua. Ma awai le maftango le tino ma le toto o lo tātou ali. O le mea lea ia mua lava o na tātou sue ifo. Ia I tātou lava ma sa ili I le alofa tu no le atua. Ina ia mawhai o na tātou whaalata la tātou ia te ia I le salamo ma le whatua tua. A uso pele o no le lii. A fonga mai ia I upo le whatonunga o le talisuanga o le tātou alii o Yesu Keriso. E pe o na mauai mai le apostolo Paulo. O au foi na o maua mai le alii le mea na o tu ina atu ai ia te o tau. O lea lava po na whaalata ina ai le alii o Yesu. Na ia tango ai le areto. O ia whaftai. O na tofi ai le amawhai atu. Ina tango ia, ina ai. O lo tino le nei, ua tofi masui o tau. Ia o tau whaia le nei mea, ma whamantunga I a te au. Ua whapea foi le ipu ina wa umana ai. Ua whapea atu. O le ipu le nei, o le whiangai ngā fau lea I lau toto. Ia o tau whaia le nei mea ma whamantunga I a te au. Ia so tau te whenwai. Awa so tau te aayai le nei areto. Ma wheinui le nei ipu. Tau te whai loa atu ai le maliu. O le alii se ia whio mai o ia. Hawa no le tu ina atu le whionga ti a kono ia. Se uo na te saunia se te talo mo le waina. A umaleo na tu ina atu le hawa noa I le whionga ti a kono ia sula. Na te saunia se te talo mo le areto. Mo le a tātou te talo. Yes, Lord. Hallelujah. Atu ina atu tātou timo tātou pese, au ngā lua I le whionga ti a kono I le. Whai no whamantu.
Yesu Keriso i le nei tai au. Lea lava pōna whaalata ina Yesu na ia tango ai le a reto o ia whaafetai e pei fo i o na tātou whaafetai atu nei. O na tofi tofi ai lea mawhai atu i nā tango ia i nā ai. O lo tino le nei ua tofi tofi masui o oto. Ia o tau whaia le nei mea ma whamantunga i a te au. O le a tātou talia whaatasi la reto, talia. Ua ia whapea fo i le ipu ina wa umona a ai. Ua whapea atu. O le ipu le nei o le whianga inga fau lea i la utoto. Ia o tau whaia le nei mea ma whamantunga i a te au. Ia so uma tau te whainuai. O le a tātou talia whaatasi le waina talia. Watu le avanua lea watu ai sau whaftai le atua i le nei tai au. Hallelujah, Jesus. Via oe le atua. Fa manuina oe Jehova. E sili lava oe le atua. Faftai le atua e lawa lofa tunoa. Aile a tino ino lawa lofa moi mato. Tai le tongi ola na e saunia moi mato. Wai lava le tangata wa e manatu mai ai. Tangata ngasala. Tangata e le atoto. Ai ui lea. Na e maliu lava mo e mato. Ono loa lofa muti vale mo le tangata. Na e ustai lava i le fina ngalo le atu. Na whama ua lalo lava ina oe. Awa loa lofa malo sila. Alofa iai mātou tai tō tasi. Le ai ni upu e le lava ni upu. E onge upu tangata le atua. I le whamatala ina o le nei mea alofa matautia. O lo alofa tunoa lea moi mātou. Tālo le atua. Ia mātou au ngā mo oe malo fina ngalo. Ia whao ngā ina aso o totoe le atua. Mo oe malo fina ngalo. Awa nei toe mai mau le atua. Mea le tu mau. Mea le au ngao le nei lalulangi. Ai ofu e nā tu ato toa le atua. Mo oe malau fina ngalo. Se o lava i le aso e te toi a fio mai ai. Ta mā. Ia whātu mau ina le mātou fia. Ma le mātou ole a te oe. Mau a pēr le whātu atua. Mātou te ngālu lua e ma le whamaoni. Se o lava i le aso e te toi a fio mai ai. Whawhetai lo maliu. Whawhetai le tua i le nei amanoa. Whawhetai lo alofa. Whawhetai mea sili mea le leiwe whaia mo i mātou. Ia te oe le vi inga. Awa lava nei ai mātou. Ia te oe lau lava vi inga. Nei māsa uma. E o i le whawavau. Whawavau lava. Amen, amen. Atu tato vi inga i le tua.
file mu foi mai le tua. O sili lava I mea uma I manatu iai. Leo leo ina I o tau mawhauwhau. I le poto ma le mawhauwhau o le tua. Malona alo Yesu Keriso o tātua li. I le male manuia o le tua sili a se. Le tamā ma le alo ma le ananga pa ia. Ia ia te o tau pea lava I aso uma I le au noa. Amen. Amen. Tailo nganga te apu ai tātou a lalo mai lana. Thank you. You may be seated in the presence of the Lord. Pia le tua le nei tu lao aso. Tai le tua le wai kuna le matuia le tātou sa nila. O le tātou tāpua I le tua le nei aso sa atia. Tai le tua I kuna le alofa. Ia au se awa kuna fō. Vai tātou o mai ave ia te ia le ina say amen. Yeah. Ia tu tātou whakasia. Se ko ia tātou successi nei aso ia. Ka tonu ua whakamuleina o tō ia amo le tu ni aso. Ia. Au lea ia tātou wōrum whatamu. Say amen. Ki nama tau whakamia. Ia tātou susta. Tātou ana ana le upo le tu. Le lava whakamu. Ai te tau na whatiru ina tātou whātou tua. E o tātou whakamu nei aso. Ia whamatia tele le tua tātou whaisia, tātou umalava. Te roa nei wholwholanga ia la mai tasi tātou sauni ni aso, ia la masani ai. Mole lava o le aso nei, ia I maloro uma tātou sauni ai pe ona masani ai. Ona o leo whaarano ai na aso ia mole tapinanga o tātou whanau, una le asa, le ia le asa tātou loto maiti. Whaawanoa le aso lua, e le aise tātou next gen. Awanoa le aso lulu, le aise tātou whono te talo. Awanoa le aso whareile, ia ma le aso tō nai. Ia mō tātou whanau. Whaamon tātou ka le sia, ia mei se fo ia tātou mātua. Ia tau mawhai e mo moli mai tātou whanau. Moli mai nei mō lātou practice. Ia e whainga kānga. Ia whaia ia presentation a kako whangau. Ia ai koe ongo akulau kamai le isau le vai aso atoa. Ai sosoani mai, tau mawhai lava lewa wha aso ia. Misi ase aso skasi, ia ai tele aso ia. Tau mawhai tuli mai. Ia e au mai tātou whanau e le tāpenanga o lātou lota mai. Te o le asale la asau o le sfulu whamon mole. E leo le afo le sfulu, au le sfulu tae au. E a mata il tātou lotu ta mai te leise au ngā sā, le ai foi se tātou breakfast, ia e mātua, tautua ngā mō tōu, pai wha leise ki mō tōu whanau. Ia e le i o mai tātou sauninga, but 10 o'clock instead of 10:30, because we have a long, White Sunday tends to be long with our services, so we want to give them more time. So 10 o'clock on Sunday morning, this coming Sunday, ia e whai il tātou lotu ta mai te male afo lima le afiafi, ia pe ona whaatulanga ina, ia o le taimina I whail tātou sauninga. So 5:30 in the evening, 10 in the morning. O le whaasolonga leo o umana whai, o le tae au, e whaasolo ai uma ia tātou a inga. So in the morning, it will only be our families. Please, to all of the families, we have the list, but if you are choosing to combine or do something like that, let us know ahead of time so that we can have that on the schedule. If your family isn't able to participate, let us know as well. E awai nei mai mauful taimi e lau atu le ngola ainga, ia aile o iei se lato vaenga. A le tae au a ia e whaasolo ai tato ainga tai tasi. O le afiafi, ia o le awanoa na o le pokalame le tato anga sa, ia mo le sauninga I le afiafi. Te loa nau umana whaile folfolanga, mo tato whanau, ai meisea tato mātua, I le Sunday school. Ia ai lewa maua se ava noa langa I tō tele o nisi ele I maua le Sunday school. Olo ia ile lisi le tue I, ia mana o mi ele tō whisosoani. Ia mo le tau mafutanga le tātou whanau. Ia se mea mawhaina. O tātou whanau ia simple a. E le tele ni mea. Ai a mawhai ana e whisosoani. Ia mana o mi ele o whisosoani. O mea ia lunga ionga o mea o chicken nuggets. O fries. Whamalia atu, e lengi mea ai mō tātou tangata mātutua. O lava sa ta māma sa tina tātou. Ia e whātanga ia tātou whanau, e tau mawhalatou I mea fia I ala tau.
Ai o mea lana e mana o mia le fesoasoani o lo iai le lisi tu e I. Ma whaina e fesoasoani ia whamolmole tu e fwai ai lo suafa. Ia e mawhai ona fesoasoani ai le io o le asa le la sau. O le afiafi e whai ai tātou feast e le o le taiao. Taiao e leise tātou me whai alu level a inga ia a o le afiafi. Ia e umaloa o na whai le ia le tātou whatasinga nama le tātou mawhtanga. O nisi o folfolanga ia o le aso tolu sfulu ia le ai o le langa le whai tātou fono. A umal tātou sauninga ia e eile tama I fono le fia whai mo le tātou e ka le sia e vave lava. Ia nei mea ia fia tala noa I mo le tā pena o le masina nei. O le update fo I lela whai loa atu le tātou e ka le sia e tu sai ma le tātou project. Le la atu whatu le aso nei whai loa atu ai le tu langa lo iei tātou wha moe moe. Ia ma se vaenga fo I o le mission o le atala noina pea uma le tātou sauninga so wha mole au le vave alu. Ai wha wanoa mai sau taimi se tātou tal noa ai mo le tātou pea uma le tātou sauninga. Ai wha aftai atu le tātou e ka le sia. Thank you to all of our visitors. Can you put your hands together for our visitors again? Thank you for coming. Whaaftai lava I loa se singa nei aso. Ia, whaaftai fo I o awa noa whapene whain tātou mafuta I anga leile atua. Whamanui atu ia te oe. So enga fo I nei aso. Ia whaatasi pele atua. Meise nei vai aso. Nei masina ma nei tau sanga. Ia I anga leile atua. Ia o te loa la whai o il tātou sauninga nei aso. Ia ia whamanui a tele le atua. Il tātou e ka le sia. Oh, okay. Ia tua tu la nole tātou whailau tusi. Ia mo le folfolanga le a mai ala il tātou fono whaman mole. Nanga le ua.